Isigameko sakaMagugu Mpumalanga Nelspruit sishiye umphakathi omangele. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. So guys, kuthiwa kutholakale imitimba lay-2 yabesifazane age 20 and age 64. Uthi makhelwane makaqhaza yena uve kuqala kuba neliphunga lingase-right like a bad smell liqhamuka from lendlu la kutholakale these 2 bodies yalaba labangasekho. Wathi uma aqeda kuva lapho bese ufonela amaphoyisa uyabachazela ukuthi lana kuvakala liphunga lelibi and it's been days singababoni labahlala laphakathi ekhaya. And then athi amaphoyisa makafika lapha 16 December 2025 bathi nabo bativela liphunga and then kwabese from lapho kuvulwa i-case ye-murder but ivulwa njena akwatiwa ukuthi ngibani lo wende leso sigameko. So Colonel Jabu Ndubane ubese uyasho ukuthi according to a report lebuya emaphoyiseni manebe abese abane concern after avale smell lesingasi kahle lesiqhamuka lesilapha like into lebolile and then bese bona bayanothisa ukuthi hayibo leti impungane tipholo kuqhamuka lapha tibuye like impungane bayiva liphunga lelibi noma into le seyibolile le yabo lesonakele babethe bevale liphunga lelo babese bevale liphunga nabo and then banothisa ukuthi hayibo impungane yagcwala kangaka kwenzakalani and babethena bathi baloya bazama kufonela laba labayi-2 bathola ukuthi abatholakali emafonini and then that's where babese sebadecide khona ukuthi no la ngathi sekudzingeka ukuthi sifake amaphoyisa. Ngilapho laba bese badecide khona ukuthi no la ngathi sekufuneka sifake amaphoyisa because it's been days asibaboni and khona lapho it appears ukuthi lendlu leya bekude la kumosheke khona like ukuthi kuphuliwe or njani mara kutholakale imitimba yabo lapha phakathi mara akubonakali kwangathi kube ne-robbery or kube njani. So it confirm ukuthi labantu abalapha phakathi ngu-Eunice Matlodi una 64 years and then utholakale half naked angakagqokanga yonke indzawo so asazi ukuthi besekwenzakalani atholakale angasagqokanga. And then the second body letholiwe laphana bekuya Eugenia Dineo Masuku loneminyaka leyi-20 lapho kube seku-identifya umndeni ukuthi hayi man lo mtimba lo wakhe. Bathi bona umtimba waMasuku nawo watholakala lapha half naked e-bedroom and boyi-2 bebaboshwe etandla ngema-cable ties and baphenze basho ukuthi banothisile ukuthi bekunema-blood stains lapha e-bedroom lakhombisa ukuthi these 2 bafasiwe ngalinzambo babese baklinywa ngayo then babese umtimba wabo babese bayashona. So lokunye lokumangalisile lapha kule report yamaphoyisa ukuthi uThenana Jabu batholene ukuthi njani cause lana amafoni abo nani lokunye akukajontshwa kutholakale nje kuhleli lapha so akusiyo i-house robbery lena akwatiwe ukuthi kwenzakalani. Lama-victims layi-2 abese vele kuyavumelana ukuthi bashonile and then imtimba yabo itholakale ku-stage sekuqala ukubola like early stage of decomposition. After sekwenakalile konke loko kuthiwa kube sekuvulwa i-case and then bavula ne-investigation ukuthi kuhlolwe ukuthi kahle kahle kwenakaleni because it's very suspicious ukuthi abantu abakatshontshelwa lutho kude la kubonakala khona ama-sign ukuthi la bekunedegebengu house robbery nje it's like lento kube yi-inside job basuspecta lokho. So kuthiwe ukuthi they will come with more details solo uma sikhathi sihamba but bantu laba confirmiwe ukuthi ngibobani labashonile lapha nguye u-Eugenia and Matlodi. Guys,
please like, comment and subscribe. Ngizonibona ku-video elandelayo. Bye.